lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zalali wal ikram wa qurab bizidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil aziz. Itu tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu bihil hawaiju. Maka aku kena wa tunalu birraghaibu. Bagus. Wa husnul khawatimi wa yustasqal wa ma'u biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumil lak. Jahra. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suaranya suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Ya kak. Tahun gajah, lahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela.
Saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Jatuh dek, turun. Saat jatuh, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 4 mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ayo dek, orang apa dek? Sini. Semangat. Kafi wajadana kafi ikoya kafi kana kafi ina kafi alhamdulillah. Sini, terus. Jangan sini makan. Sini. Maju. Diam, aman. Siapa tuh? Terus hiasi hidup Ibadahmu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terus damai di tanah, kupu-kupu banget. Ia baik percaya Quran, jangan lupa salatan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Namanya Nahadan Jaha, ihasanya saya pun indah. Rajin puasa, rajin sedekah, semoga masuk surga. Mari teman-teman semua, ikatan takwa. Saya Guru Umi dan Abi, semoga hidup kekal bahagia. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Iya. Halo teman-teman semua, Kakak Izara 08 SH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hai itu dari Zahra, Nahla, hai Kakak Izara. Hai. Kakak Hasna Romi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Opan SD, halo tuh, halo Kakak Opan. Kakak Risti, halo Kak Risti, halo Kak Risti, salam kenal Kak Risti ya. Kakak Opan, Kakak Hasna semua ya. Kakak Opan, hai. Kakak Hasna, hai. Kakak Izara, halo Opan, halo Hasna. Iya, Masya Allah Kakak Izara ya menyapa ya Kak Hasna dan Kakak Opan ya. Kakak Safina cantik, halo tuh, halo Kakak Safina. Kakak Izara, halo Risti. Iya, Kakak Izara, halo Safina. Iya, Masya Allah Kakak Izara ya. Kakak Opan SD, halo. Kakak Izara, halo semuanya. Iya, Masya Allah. Kakak Opan SD, iya. Itu gambar apa tuh? Gambar halo ya, halo menyapa ya Kakak Opan SD ya, Masya Allah ya.
Terima kasih teman-teman, salam kenal semua ya dari saya Abi Fahmi dan Dede Jahran kakak Nahla ya teman-teman semua Saya ya. pakai kata. Iya, mahkota cantik teman-teman ya, Dede Jahran teman-teman ya. Iya, masya Allah teman-teman, kasih teman-teman komen dan share tap layarnya dan like-nya barakallah teman-teman ya. Barakumullah semuanya, masya Allah. Lanjut teman-teman, yuk kita baca Aqidatul Mujmalah teman-teman ya, bareng-bareng yuk akan Nahla Dede Jahran yuk. 1, 2 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah karena wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi tahla wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atu insyaallah minaminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil. Iya, doa-doa bareng-bareng teman-teman ya. Oh iya kakak Rian Febrian, halo tuh. Halo kakak Rian. Halo kakak Rian, hai, salam kenal kakak Rian ya. Kakak Opan SD, tuh jempolnya banyak kakak Opan SD, halo. Masya Allah, ya Kak Opan SD, makasih teman-teman ya sudah komen-komen, sudah like, sudah tap layarnya ya, sudah subscribe dan lain-lainnya teman-teman ya. Sekarang teman-teman kita bacakan ya bacaan doa duha teman-teman ya bersama Kakak Nahla dan Dede Jahran teman-teman, yuk bareng-bareng yuk. Ayo Kak, Dede. Ya, yuk. 1, 2 mulai. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu. Suaranya. Benar. Kepada hamba-hambamu yang soleh, amin amin ya rabbal alamin. Iya teman-teman ya,
Kalau ngaji aja, jangan main-main Rubik teman-teman ya. Fokus ya teman-teman ya. Karena dengarkan Nabi ya, fokus, jangan main Rubik, ngaji. Kakak Opan tuh jempolnya banyak, Kakak Opan ya, Kakak Opan SD. Halo Kakak Opan tuh, ada sayapnya Kakak Opan. Opan SD kartu merah, gol. Kakak Opan. Kakak nggak pakai dong. ya udah. Ayo, Kakak Icau. Hai Kakak Icau. Kakak Icau sama Pelacau, Elcau ya. Kakak Opan SD. Masya Allah, ini lopenya banyak warna-warni tuh. Lopenya pelangi ya. Masya Allah, Kakak Opan SD ya. Lanjut teman-teman ya. Ayo, sekarang bacaan sholat teman-teman. Ayo, bacaan doa iftitah teman-teman. Yuk, kan dari jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wa subhanallahi inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras hanifan muslimau bikin innas sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana rabb. Apa ruku? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal. Iya, doa bacaan duduk. Rabbighfirli. Bacaan tahiyat langsung. Assalamu alaika wa barakatuh. Ibadillahis shalihin. Ashhadu wa ashhadu anna Muhammadar. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iya teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman ya, telah selesai baca-bacaannya. Iya Kakak Naila Khairun Nisa, pinter banget adeknya tuh. Halo Kakak Naila, iya. Halo Kakak Naila, pinter banget katanya tuh, Masya Allah. Kalau kenal Kakak Naila ya. Kakak Risma Aprilia, hai Kak Risma. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Jadi jangan bilang teman-teman. Sekarang giliran saya. Apa? Baca surah Iqra. Surah Iqra dan Juz sama baca An-Naba dan Jilid. Iya, oke teman-teman, dengarkan dan menyimak teman-teman ya. Ayo. Ini bapak saya. Ayo, apa kata itu ya? Ayo. Mana ada semua? Ya. Ayo teman-teman, ada jalan teman-teman nih bacaannya. Surah An-Naba dan Iqra dan Jilid teman-teman ya. Iya, teman-teman nih kita saksikan teman-teman ya. Kita menyimak teman-teman ya, teman-teman menyimak semua ya. Ayo. Kenyang. Ayo teman-teman.
Ini minyak kak. Hmm? Itu mana miknya? Dijarah ikut dulu pak. Ini dulu. Kurang dulu. Iko. Ikut dulu. Pak. Iya. Pakai bantal nggak? Enggak, babi. Mik. Teman-teman ya, bacaan Indra Jahra Iqra 3 halaman 20 ya. Kata Opan SD tuh ngasih makasih sayang soleha, masya Allah barakallah ya anak-anak lah ya. Ayo Iqra 3 halaman berapa? Halaman 23. Iya teman-teman silakan yang mau ikutan ya halaman 23 Iqra 3 teman-teman Dede Jahra ya. Iqra 3 halaman 23 teman-teman, yuk bareng-bareng yuk. Yang mau ikutan silakan buka Iqranya ya. Dede. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Lancar pindah ayo. Minum. Lancar pindah. Minum aus, isi bensin dulu teman-teman ya. Gede jarangnya isi bensin dulu aus. Teman-teman terima kasih teman-teman barakallah ya sudah komen-komen ya, sudah like, sudah tap layar, sudah menyimak ya, sudah subscribe dan lainnya semuanya ya, masya Allah ya teman-teman ya. Terima kasih. Sekarang teman-teman kita dengarkan Dede Jahra baca Iqra 3 halaman 23 ya. Ayo bismillah. Kalau kita pindah deh. Bismillah. A'udzu billahi yakhafuna yasukuna ayufuna yuhituna yudiuna pendek yogisuna iya faja'alu wazolamu wasuku janahu lanuzikohu fa'akowuha. Bener, itu bener ya. Manamiha khati'ina satajiduni Iya. ma'isyataha fatuba biyaminihi. Terus apa ini? Manajila iza kodo wa aisina. Apa? Bija. Bijahazihi. Lagi biar ingat. Bijahazihi. Iya. Syat gofaha fasyati. Iya, masya Allah. Saya Dulu saya masih Iko 2. dulu, iya, waktu itu masih bayi ya. Iya, masih Iko 2. Iya, ikut 2. Sekarang ikut berapa? 3. Iya. Bentar ya. Iya kakak Nifa, adek aku udah sembuh, tahu aku udah nggak muntah. Wah alhamdulillah kakak Nifa ya. Alhamdulillah sudah sehat ya teman-teman ya. Kakak Nifa, bergabung kakak Nifa, kakak Opan SD, aku Iqra 2 tuh kata kakak Opan SD ya, hebat kakak Opan SD. Iya Iqra 2 tuh.
ikut 2. Opan. Terus saya udah ikut 3. Iya, Masya Allah ya. Semangat Kakak Opan ya. Kakak Opan SD, iya. Kakak Nifa adiknya makin pinter aja sih. Iya, amin Kakak Nifa. Kakak Nifa, alhamdulillah udah sembuh Kakak Nifa ya. Sedang apa teman-teman semua nih? Sedang apa nih? Boleh komen-komen ya, silakan ya. Ayo teman-teman, terima kasih sudah komen-komen ya, sudah like-like ya. Bilang teman-teman, Teman-teman, makasih ya. kasih ya. Sudah. Sudah Apa? Komen-komen. komen-komen. Terus apa? Dan like. Komen, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan juga tap-tap ayah, dan juga menyimak. Iya, udah teman-teman ya. Teman-teman saya baca lagi ya. Tadi masih kurang 2 kali lagi, ayo bilang. Iya, sini baca ya. Ini baca ya. Tuh kakak tuh, kakak Opan SD tuh. Aus, ada aus. Kakak Nifa, adiknya mohon dibantu, ditolongin dulu. Soalnya kerudungnya merosot. Iya. Udah kakak Nifa ya, emang begitu modelnya, senangnya kali. Kakak Opan SD, kok gambarnya loading ya. Kak Muhammad Abdullah Khairul Azam, halo adek. Tuh kakak, halo kakak Azam. Iya, salam kenal kakak semuanya ya teman-teman ya, dari Dede Zahra ya. Ayo teman-teman, lagi yuk, baca lagi yuk ya. Teman-teman yang mau ikutan silakan ya, baca Iqra 3 halaman 23 teman-teman. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ini. Ayo kalau lancar pindah, ayo. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khafuna, ya sukuna, yufuna, yuhituna, yudiuna, yugisuna, Terus faja'alu, wazalamu, azuku, iya. janahu, lanujikohu, fa'akouha, manamiha, khotiina, satajiduni, ma'isyataha, fatuba, biyaminihi, manazira, iza kodo, waisina. Terus Bijahazihi, syagofaha, fasyati'i. iya, Masya Allah. Lagi ini biar ingat ini. Tadi apa? Baji Salah. bijahazihi, Lagi biar ingat. bijahazihi. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Ayo sekarang bareng-bareng ya, Dede Zahra ya, Mabi ya. Iya. Kakak Ulfa Alifa Alfi official. Kakak namanya siapa? Salam kenal, aku namanya Alifa. Itu teman aku namanya. Oh iya kakak Alifa, salam kenal kakak Alifa ya, dari Dede Zahra ya, dan Abi Fahmi ya kakak Alifa. Kakak Muhammad Abdullah Khairul Azam, nama kakak sengaja kakak ganto, kakak ganti maksudnya. Iya. Kakak Azam ya. Kakak Nifa adanya juga masih cantik. Iya amin kakak Nifa ya. Kakak Opan SD, Masya Allah. Gambar apa nih?
Menggambar apa itu ya? YouTube. Tangan. Iya. Dan cuci tangan dan nope. Dan kepalanya pusing. Boleh pusing. Iya, Kakak Mei Roblox. Hai Kakak Mei. Iya. Teman-teman terima kasih ya Barakallah ya sudah komen-komen ya, sudah tap-tap layar ya, dan sudah like dan subscribe dan lain-lainnya ya. Oke teman-teman, sekarang giliran baca bareng-bareng yuk mau Abi kami ya. Emang si Ea itu nonton. Nonton ada nanti mungkin ya. Ayo. Ayo bareng-bareng Abi yuk. Perhatikan, fokus ya. Perhatikan, ikutin bacaannya. Ayo, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna Yasuquna Layufuna Yuhiquna Yubi'una Yughisuna Faja'alu Wazalamu Lazuqu Janahu Lanuziqahu Fa'aqaruha Manamiha Khati'ina Satajiduni apa nih? Ma'isyataha Fatuba Biyaminihi Manazila Iza qada Warisina Bijahazihi Syaghafaha Fasyati'i Iya. Sadaqallahul azim. Tempong kali dede ini. Ya. Ini tahu mau terus kakak tanya. Teman-teman bilang teman-teman. Alhamdulillah sudah ikonnya. Tapi ini nih masa terus. Sekarang apa? Sekarang kita baca juz amma apa itu dulu? Apa namanya? Julid. Sama dulu apa julid dulu? Apa dulu juz amma ya teman-teman ya? Apa dulu? Iya. Gimana? Sudah pindah ya? Pindah ini sok ya. Nah ini. Coba tes. Nah, tandain ya. Kak Isa Kak, udah ajan Kak. Iya teman-teman ya. Kakak Mei Roblox, adiknya cantik banget. Adiknya main Ribli. Apa Ribli? Iya. Kakak Nifa. Oh game. Oh iya kali ya. Kakak Nifa, adiknya baik amat sih, amin. Kakak Alifa pesawat barakallah, semoga itunya apa nih maksudnya pesawat. Iya. Kakak Open SD 100 tambah 1 apa dek? 2000. 100 tambah 100 2000. Kakak Nifa, oh iya tetehnya mana sih? Tetehnya Kakak Nifa. Teteh siapa nih? Teteh Nahla. Teteh mamahnya lagi di kamar Kak Nifa. Iya. Lagi ngedit ya Kak Nifa ya. Cari duit iya. Kakak Westine lucu. Hai Kakak Westine. Kakak Hanifa. Halo Dek. Halo Kakak Hanifa ya. Salam kenal semua teman-teman ya. Kakak semua ya, sama salam kenal dari Dede Zahra ya dan Abi Fahmi ya teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita baca surah An-Naba. Kita dengarkan teman-temannya dari Zahra ya, baca surah An-Naba teman-teman. Ayo, teman-teman dengarkan ya gitu. Hah? Apa? Sebentar ya. Iya, masya Allah. Nih teman-teman ya. Kita jelas suaranya merdu teman-teman. Minum dulu nggak? Minum. Minum dulu, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita simak teman-teman ya. Ada Zahra baca surah An-Naba teman-teman ya. Kalau ada yang salah bilangin teman-teman ya. Biar Zahra bisa betulin. Yo, tadi yang minumnya dek. Kakak Opan SD 290 tambah 1K berapa? Ayo tengah tuh. 1K berapa Kak Opan? Kakak Hani, kamu umurnya berapa tuh kata Kakak Hani itu? Umur berapa dek? 4 tahun Kakak Hani ya. Salam kenal Kakak Hani, Kakak Opan semuanya. Ayo dek, mulai. Teman-teman dengarkan ya, kita baca ya. Zahra baca surah An-Naba teman-teman. Nah gitu. Nah, pintar cantik. Ayo. Alhamdulillah, mulai. Billahi minasyaitonirrajim. Udah gitu. Nah, aman. Ayo, fokus. Ayo fokus. Amma yatasaalun anin naba'ya allazi hum fihi mukhtalifun. Kala sayamun summa kala sayamun am naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna libasa wa ja'alna nahara ma'asya wa banayna khalqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan haja anzalna minal mu'minati ma'an sajjaja inu idriha nabata ajanna afa Terus mana hojanatin al-fafadi? Hah? Ngantuk terus. Tadi mana? Wajanatin al-fafa terus inna yaumal ya. Mana? Oh hilang lagi ditunjuk tadi sih. Wajanatin nih. Wajanatin nanti katanya verdi sama bukan sebuah basi warna jibah bahkan sahabat jangan makan semasa dari nama abah habisin nafiah kabar juga nafiah pada sahabat ya mimah gasa kau jasa alifah kau enam kanu rajo nahi sabar sabu biaya Zaba aku syai'in agayna
yakumil azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa a'naba wa qawaiba asaba Pakasam bihaqa A'abauna fiha wa qawakil zaba Jaza'am min rabbika ta'an yasaba Abis samawati wal-ardi wa ma bainahuma ma ya'yam bihuna min kitaba Yawma yakulu wa malaika ayatahuna man ajna'u wa malakaba Zaika yawmul haqqa Aman sya'at takaza ila rabbi ma'aba Inna anzalnakum azaban qariban ma qadama syada qadama syada kaikun dijobah Bisa? Iya, Masya Allah teman-teman ya. Teman-teman bilang Teman-teman, Alhamdulillah sudah selesai nabanya. Sekarang kita baca Al-Fatihah. Iya teman-teman, makasih ya Kakak Opan SD, Kakak Opan nih 5K, iya Kak Opan ya. Kakak Hani, pintar Abi, pintar, amin. Iya Terus saya ini ya, Haibata. Haibata dulu dede ya, Kakak Hani, iya. Aku skip dulu ya, dadah. Ya dadah Kakak Hani, dadah. Kakak Opan SD 5K tambah 5K 10K. Iya. Iya betul. Siapa? Pintar dede ya. Kakak Opan SD, hai tuh Kakak Opan tuh. Ayo Kakak Opan. Kakak Nifa, Nabi ada coba bacanya Qur'ani bisa enggak? Apa nih, Nabi ada coba bacanya Qur'ani bisa enggak? Nabi ada coba. Abi kali ya, Abi ada coba bacanya Qur'ani. Qur'ani apa nih Kakak Nifa? Jangan banget Kakak Nikmah. ininya sampai ke sini. Iya. Kakak Nikmah nada. Iya. Ayo Kakak Nikmah tuh. Ayo Kakak Nikmah, salam kenal Kakak Nikmah. Pinter banget sih, amin Kakak Nikmah ya. Kakak Nikmah, hai itu dek. Sampai Hai Kakak Nikmah, iya. Kakak Kakak Naja, halo dak, halo Kak. Kakak Naja tuh. Halo Kak Naja, Kakak Muhammad Naufal Al Hakim, hai Kakak Naufal. Iya. Teman-teman aja teman-teman ya. Kita jarang baca surah Al Fatihah, teman-teman ya. Kita simak. Ayo teman-teman ya. Aus teman-teman nih, Nyai. Nyai Idon teman-teman. Teman-teman terima kasih ya sudah komen-komen ya, barakallah ya. Sudah tap-tap layar, sudah subscribe, sudah like dan bunyikan loncengnya. Teman-teman makasih ya, barakallah ya. Ya selalu teman-teman semua. Oke teman-teman, kita dengarkan Dede Zahra baca surah Al-Fatihah sampai surah Al-Humazah teman-teman ya. Ayo. Udah belum? Awas, Nyai. Alhamdulillah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, terus. Terus. Kul. Kok hilang? Kul. Ya. Nih, kalau mau benar nih. Nih. A'udzu birabbin nas, malikin nas,
Ya inna min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur innas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab min syarri nafasati fil uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Amratuhu anna lahab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Aizana sada'una fi dinillahi akhraja. Asabi bihamdi rabbika astaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun. Antum abiduna ma a'budu. Ana abidum ma abattum. Antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasalli inna ja'alnaka huwa abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yukadzibu bidin fasaikal yadu yadima yaudu atau amil miskin fa'am busain ajina mangsatim sawon ajina miwauna ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi qaisin ila fi miyata sita yasrif Faya budu bahasa bahasa si atau mau minju iwa aman min kau. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adhabi fir'aun yata'akhadhu fi tatiya fa'asa'ahum tayran ababil Tamim bijatin mizajia faja'alahum ka'asim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Woi koyo satya masa'ai jamama wa adata ya sabu'ana ma'u akhadaka ya majana firtama ama ada kamu tama Allahimu kadadati tata ya afidah inna ya musadafi amadimu madada. Masya Allah. Teman-teman, sadaqallahul azim teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai anak abahnya. Dan Sekarang kita baca jilid. iya, jilid apa? Jelasin. Jilid 2 metode umi jilid kuning. Halaman. Ya teman-teman ya, kakak tadi sampai mana ya bacainnya ya? Kakak Nikmanada tuh. Kakak Nikmanada, hai hai. Iya pinter banget sih. Abi ini. Nikmanada. Hah? Ini. Mana halaman berapa? 30 ya? Bila banin Anban bin ini udah. Ini kali ini 31. Ya, 31 ya? 31. Iya, ini. Teman-teman, Dede Zahra baca jilid 2 teman-teman yang metode umi halaman 31 teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan teman-teman ya, halaman 31. Iya, ayo. Akan Nifa, Akan Muhammad Naufal. Aku baca ayat Al-Ikhlas. Wih, hebat Akan Naufal ya, Al-Ikhlas ya. Iya. Ayo, Akan Nifa. Aku skip dulu ya, soalnya aku mau ke toilet dulu. Dadah, tuh Akan Nifa tuh. Habis Dadah. saya jangan
main nggak ngaji. Oh iya, udah mau apa ntar ngaji lagi, ayo. Double ya. Saya jadi ibu ngajinya. Iya, tuh baca lagi berarti sama Abi ya. Ayo mulai, teman-teman, mulai ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kutubin. Iya, bagus. Terus. Kak. Ka'bah. Soin. Iya. Wadin. Iya. Kajasadin. Iya. Bikhotamin. Iya. Kajabain. Iya. Wausulin. Iya. Bisa Ha. hamil. Harin. Harin. Bikodain. Bikota. Bikotamin. Wa ajalan. Wa ajalan. Iya, betul. Bikodain. Iya. Bisurin. Bisuruh. Bisurin. Ya. Kasyajain. Ya. Aitolabin. Ya. Kauzuin. Kauzuin. Nin. Nin. Kauzunin. Kauzunin. Iya, terus. Bihasanin. Iya. Kabasoin. Iya. Kahajain. Iya. Wa malakin. Nusubin. Wa hafizon. Binahain. Hasanatin. Manin. Bang Abi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kutubin. Wa kutubin. Kabasorin. Kabasoin. Wa waladin. Wa waladin. Kajasadin. Kajasadin. Bikhotamin. Bikhotamin. Kajabalin. Kaja ini ya. Kajabalin. Ayo, maaf. Kajabain. Warusulin. Wausulin. Bisaharin. Bisahain. Bikotamin. Bikotamin. Wa ajalan. Wa ajalan. Biqadarin. Bikodain. Bisururin. Bisuin. Kasyajarin. Kasyajain. Litolabin. Itolapin. Kauzunin. Kauzunin. Bihasanin. Bihasanin. Kabasorin. Kabasoin. Kahajarin. Kahajain. Wa malakin. Wa malakin. Linusubin. Inusubin. Wa hafizon. Wa hafizon. Binaharin. Binahain. Hasanatin. Hasanatin. Bisamanin. Bisamanin. Sadaqallahul. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Sekarang dia kakak saya umurnya 8 tahun, sudah SD kelas 2. Orangnya cantik, soleha, pintar, suka rajin menabung, suka
Belajar. Belajar nggak suka sombong. Sukanya ngaji, nggak suka jajan. Sukanya belajar ngaji, suka sholat, suka baik sama adiknya. Tapi biasanya kalau adiknya mau nonton, tapi kakaknya nggak bolehin sama adiknya nggak boleh nonton. Bareng-bareng. Dan kakak Nahla siapa suka makan buahan? Makan buahan, sayur, bayam dan jagung. Udah bye. Bye. Tuh Kak Tere tuh, Kak Tere tuh. Kak Tere, hai Kak Tere, hai. Hai. Udah bye. Bye. Yang Kak Nahla. Kak Pasti Nahla. dia ngumpet. Kak cepet Kak. Cepetan sini. Malam. Ayo sini. Ayo. Makan apa tuh batuk lagi tuh? Ayo itu pakai kerudungnya. Jangan makan kismin lagi Kak, jadi batuk. Teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like, sudah subscribe, sudah tap layar ya teman-teman ya. Barakallah teman-teman ya, masya Allah ya. Sambil nunggu teman-teman akan teman-teman, ayo cepet. Mana nih? Ini mic-nya ini. Ayo. Ya teman-teman, ayo sambil nunggu kakak Nahla teman-teman. Kita salawat ujian Bustami teman-teman ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salawat, jangan takut setan bela, setan engklek kepet baik. Pak, iya. Ya, cepet. Ya teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like, sudah tap layar ya. Sekarang dia kakak Nahla teman-teman. Ya. Kakak Nahla ikut dulu apa surah An-Naziat? Ini dulu An-Naziat dulu, ya. Nah teman-teman, halo gitu. Kakak Zalfarik channel. Hai Kakak Zalfarik, kakak salam kenal Kakak Zalfarik ya. Sekarang kakak Nahla baca surah An-Nazi'at sampai surah Al-A'la teman-teman ya. Ayo kita baca bareng-bareng yuk teman-teman. Biar makin seru ya. Kebantal. Ayo. A'udzu billahi mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Makan apa tuh? Minum. Enggak serak. Bismillah. Apa lagi? Bapak lupa dikit mak. Yo, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buka. Bis. Naziat kan? Ya, Naziat. Teman-teman yang mau ikut silakan ya baca surah An-Naziat teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa.
فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها فأنزمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Lanjut surah apa? Surah Al-Abasa ya? Iya, ayo teman-teman kita baca ya. Surah Al-Abasa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anhu talaha kalla innaha tazkira wa man syaa'a zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafara kiramin barara qatilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqadara summa sabila yasara summa matahu faqabara summa sya'an sara lama yakadima amara fayan jalil insanu nata'ami an sababuna ma sabasun sakakuna ardu sako membaca fiha habawa ini bawa kor bawa zaitun monakla wadai kogol bawa fakir tuwa bamutala kumulian nami kufaja jatit arsaka nama yafirun ma'uminat wa ummi wa biwasabatihi wa bani kulli min Yawma idzin sya'nun yughni wujuhu yawma'idhin musfira dalikatan mustabshira wa wujuhu yawma'idhin 'alaiha ghabara tahriqu qatara ulaika hum kafaratun fajara. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman surah At-Takwir teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal hubusu usyirat wa idzal biharu sujirat wa idzal nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzal suhufun nusirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa
وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فإن تجبن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Lanjut surah Al-Mutaffifin ya. Kak, bener nggak? Salah Abi ya? Emang? Al-Insyiqaq mana? Insyiqaq? Oh ini ya, lewat Al-Fitor ya? Iya, bisa salah. Maaf teman-teman ya, salah kurang kopi teman-teman. Iya. Ayo teman-teman surah Al-Fitor bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat. Biharu fujirat wa idzal quburu busyirat aliman nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insan ma ghalaka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakabak alla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an amru yawma zilillah lillah. Teman-teman ya, lanjut teman-teman surah Al-Mutaffifin teman-teman bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazi manzaqtalu an nasi yastawfun manzaqaluhum awwajanuhum yukshiran ala yazunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin 'azim. yawma yaqumun nasu rabbil alamin hala inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wa yawma zilil bikazibin allazi la yukazibun bi yawmiddin wa ma yukazibu bihi illa kullu mutanabbisin iza tutla alaihi ayatun qala asatirul awwalin Kalla bal ma ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin mahjubun summa innahum wasalu jahim summa yuqalu hadza alladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin ma adraka ma illiyin kitabun marqum yasadul muqarrabun minal abrari lafi na'im yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yasqanu min rahiqin maktum ta'amuhum fi zalika falyatanafasul mutanafisun wa bijuzun tasnim ayna yasabu biha muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa iza marru bihim yataghamazun wa iza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa iza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apa? Benar. Ursila alaihim hafizin fa yawmal ladzina amanu minal kuffari yatakun. Terus Alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Lanjut surah apa? Surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq teman-teman bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat
wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi fihi masrura innahu zanna alayya bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq fatarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihim al-qur'an la yasjudun walilladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Lanjut teman-teman surah Al-Buruj teman-teman ya. Al-Buruj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izhub 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina wal mu'minati wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Terus Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha anhar zalikal fawzul kabir. Inna syarabbika lasyadid. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id wa huwal ghafurur wadud zul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'aun wa samud wal ladzina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. iya, Masya Allah teman-teman ya. Lanjut teman-teman surah At-Tariq ya. At-Tariq bukan Iya, salah maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz fayanzurul insanu mimma khuliqa mimma indafika yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatil raj'i wal ardi zatis sadq innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakidu makaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum
ruwaida. Masya Allah, bagus. Sekarang teman-teman kita dengarkan teman-teman bacaan karena teman-teman ya, ala-ala teman-teman sampai ayat 9 katanya ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis marabbikal a'la allazi khalaqak fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanukri'uka Salah. fala tamsa inna masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakfa wa nuyasiru kalil yusra fazakir inna fa'atiz zikra. Iya, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Teman-teman bilang Teman-teman, Alhamdulillah sudah selesai murojaahnya. murojaahnya. Sekarang kita Baca Iqra halaman pindah halamannya. Pindah teman-teman. Nah lah. Halaman berapa kak? halaman 21. 21 ini ya. Sini dulu ambil ini jelasin. Teman-teman ya, yang mau ikutan silakan. Iqra 6 halaman 21 teman-teman. Iya. Ayo. Nih, dengarkan dulu, perhatikan. Boleh nih kalau tanda jim, ini apa nih? Tanda jim ya. Boleh wakof tuh boleh berhenti maksudnya. Boleh berhenti, boleh terus ya. Kalau ada huruf apa nih? Huruf mim. Kalau ada huruf mim harus wakof, berhenti maksudnya. Kalau ada mim berhenti. Kalau ada lam alif bukan tempat berhenti, wakof tuh bukan tempat berhenti, utama terus ya. Kalau bisa diteruskan wasol ya. Kalau tanda kola, kof dan lam berhenti lebih utama ya, berhenti lebih utama. Nah sola wasol nih dibaca terus lebih utama tuh ya kalau tanda ini. Lalu tanda titik 3 nih antara ini boleh wakof di salah satu tanda tersebut. Contohnya mana? Nih contohnya ya. Ini ada mim tuh. Fatawalla anhum. Ada mim di atasnya tuh. Berarti apa nih harus? Wakof berarti apa? Berhenti ya. Di sini. Fatawalla anhum. Berhenti karena katanya ini namanya rambu-rambu kak, kayak yang di Squid Game tuh warna hijau, kuning, merah, kayak lampu merah. Rambu-rambu nih dalam Al-Quran sama ada rambu-rambunya ya, ada rambu-rambunya. Jadi kalau ada mim berarti apa? Berhenti ya. Kalau tanda jim nih, jim nih tuh, jim sini tuh, jim berarti boleh berhenti, boleh terus ya, boleh berhenti, boleh terus. Kalau ini kola nih berhenti lebih utama ya. Jadi la yakhuluq, nah gitu kan, berhenti diutamakan. Kalau shola nih wasol nih, wasol lanjutin langsung ya, langsung kesini bacaannya langsung. Kalau ini boleh di salah satunya nih tandanya nih, zalikal kitabu la raiba, boleh berarti di sini. Lanjut lagi sini, fihi hudal lil muttaqin, boleh di sini juga, bebas mau di sini boleh, di sini boleh berhentinya. Paham? Coba ketemu yuk bareng-bareng yuk, ayo bareng-bareng. Dulu ya, ayo.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bis. Oh iya, lupa. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Ini ya langsung Langsung boleh. ke sini. Hmm. Fatawalla anhum. An. Kalau ini kan nun mati bertemu ha, ijhar, jelas, jangan jangan. Jadi ang ya gitu. An. Kalau ha jelas ya ijhar ya. Anhum. Terus Fatawalla anhum. Ya. Terus Ya. yauma Mud. Udda ila syai'in Nukur. ukur. Iya, terus Inna rabbaka huwa yahsuruhum innahu hakimun mun. alim. Ya. Afam afa mayak kukam Luku. Afaman yakhluqu. afa mayak luku kama laya Yak. yak lukun Luku. luk Wakaf tuh ya, ada kolaknya tuh, harus berhenti lebih utama. nah Nih, utama ada kolaknya kan? Ya, lanjut terus. afala tazakkarun Iya. illa Illam ilam ilam ro atahu fat Kon. Qadar nah inna halamina gabirin. Iya, itu dalam alifnya ya. Dalam alif berarti lanjut ya, lebih utama ya. Lanjut terus. Zalikal kitabu la raib Bafi. fi. Nah, berhenti tuh. La raiba fi. Itu berhenti. Lanjut lagi. Hudal. Bisa. Ya, fi hudal. Ini udah. Iya, itu hu itu, ini hu. Kan berhenti wakof. Nih, ada tanda ini. Boleh di sini la roiba, boleh berhenti di sini la roib. Boleh atau di sini fi zalikal kitabu la roiba fi hudal lil muttaqin. Gitu, ulang. Zalikal Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. itu bentar. Saya baru tahu. Iya, Bapak belajar. Terus What what rukil. rukil bahro roh Rohwan rohwan wasol lanjut ya.
innahum Jung. rokun. Pinter. Lagi langsung sini apa langsung. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Nyai Idon. Nyai. Belum minum Nyai. Kan, minum. Ayo baca dulu, ayo. Ambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla. Ayo, aja tuh. Ayo, ayo. Minum karena haus. Fatawalla an yauma uddahi ila Syai. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Nyai Idon. Beda. Iya. Letip. Aus teman-teman ya, karena ya teman-teman ya. Aus. Udah, ininya. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa inna. Ayo. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Ya. Terus. Afamayak luku kamalayak Luk. Afala tazakkarun. Ya. Illam ro'atahu darna innaha laminal ghabirin. Ya. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya. Wat rukil Wan innahum jundum rokun. Iya, karena barang Abi ya. Kalau jim boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau jim ya. Kalau jim dengarkan, ingetin. Kalau jim boleh berhenti, boleh terus ya. Kalau mim wajib berhenti. Kalau mim. Kalau lam alif bukan tempat berhenti ya. Utama terus ya kalau lam alif. Kalau kola berhenti lebih utama. Itu berhenti kalau ada kola tuh ya. Kalau shola dibaca terus lebih utama ya, diwasolkan. Kalau titik 3 boleh wakof di salah satu tanda tersebut ya. Oke, perhatikan, dengarkan ya, ikutin. Fatawalla anhum. Ayo. Fatawalla anhum. Iya, wakof tuh ya, ada mimnya ya.
Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Ya yawam Yauma yad'ud yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Iya. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Wa inna rabbaka Huwa 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 wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Innahu hakimun alim. Innahu hakimun alim. Kalau tanwin bertemu ain, ijhar, jelas, jangan dengungkan, jangan disamarkan ya. Kan tanwin bertemu ain tuh. Ya enggak? Hakimun alim ya. Jelas jadinya, jangan samarkan, nggak boleh. Lanjut. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Afaman yakhluqu kamala yakhluqu. Afala tazakkarun. Afala tazakkarun. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Illa ra'atahu qad darna innaha laminal ghabirin. Dzalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitabu la raiba fihi Hudan lil muttaqin. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Watrukil bahra rahwan innahum Jundum mughraqun. Sadaqallahul azim. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Minta salihat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kau, tanggung jawab kau. Tanggung jawab ini tanggung jawab. Ini, nyerahkan kaki. Biasa. Apain dulu. Udah teman-teman. Oh ngomong. Teman-teman terima kasih. Teman-teman terima kasih Sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya dan juga supaya dan juga banyak. terus sampai jumpa Sampai jumpa di hari esoknya di hari lusa ya. di hari lusa. Malam Senin. Insya Allah teman-teman ya. Dah. Kalau besok malam minggu kita libur dulu teman-teman ya, mau silaturahim ke orang tua ya. Sampai jumpa teman-teman. Barakallahu fikum semua yang sudah komen-komen, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah menyimak, sudah pelayan dan sudah tunjukkan loncengnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan yang benar datang dari Allah, yang saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.